Ovo je Mogotvi. Danas imamo 5 zagonetki koje će testirati vašu pažnju i brzu pamet. Samo 8 od 100 ljudi može tačno da odgovori na sve zagonetke odjednom. Testirajte se i ne zaboravite da podelite svoj napredak u komentarima. Broj 1. Zločinac je sebi iskopao prolaz da bi izašao iz zatvora. Kada je bio pod zemljom, čekao ga je težak izbor. Svaki od 4 tunela vodi ka slobodi, međutim prvi gori. Drugi tunel je pun zmija otrovnica. Treći je do vrha napunjen vodom. Četvrti tunel je miniran bombama. Koji od tunela zločinac treba da izabere da pobegne i bude slobodan? Tačan odgovor je tunel sa vodom. Zločinac ima 2 predmeta, lopatu, kojom je sebi iskopao prolaz, i praznu kantu. Ako okrenete kantu i stavite je na glavu, neće se napuniti vodom. Dakle, kriminalac će imati dovoljno vazduha da pređe tunel i pobegne. Broj 2. Pronađite neželjeni predmet ovde. Lajkujte ovaj video ako ste pronašli sve 3 dodatne stavke. Broj 3. Na mestu zločina, detektiv je pronašao sef sa šifrom. U stolu žrtve pronašao je parče papira sa zapisanim brojevima. Detektiv je shvatio da je ovo šifrovani kod za sef. Međutim, posljednja cifra je otkinuta. Pomozite detektivu da identifikuje broj koji nedostaje i otvori sef. Dakle, tačan odgovor je 8. Broj 4. Devojka u nesvesti pronađena je u probaonici prodavnice. Kada se probudila, rekla je da ju je neko udario po glavi i ukrao neke stvari. Policija je pogledala snimke sa kamera i odmah utvrdila ko je od kupaca mogući kriminalac. Ko je to? Tačan odgovor je žena broj 2. Ima 2 torbe i primetno nosi 2 šinjela. Ova činjenica je sumnjiva. Najverovatnije, drugi kaput i torba ne pripadaju njoj, već devojci iz sobe za merenje. Dakle, žena broj 2 je veoma osumnjičena. Broj 5. U samoposluzi su tokom godine bile 4 krađe. Detektiv je pregledao snimak sa kamera od trenutka kada je zločin počeo. Primetio je da su u trenutku svake krađe u radnji bile 4 stalne mušterije. Međutim, samo jedan od njih je kriminalac. Pomozite detektivu da utvrdi ko je od kupaca traženi lopov.
Prestupnik je trudna žena. Tokom godine dogodile su se 4 krađe, ali se veličina stomaka osumnjičenog za to vreme nije promenila. Veliki stomak je bio samo krinka da se u njemu sakriju ukradene hrane. Ne zaboravite da napišete u komentarima koliko ste zagonetki rešili. Također posjetite Mogolt grupu na Kontakt. Lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal, kliknite na zvonce da biste bili svesni novih videa i ostavite svoje komentare.